Znači, akademija, ako kaže nešto se odgovara vlastima ili oni, znači doći do medija. Ako se ne sviđa vlastima, neće biti u medijima i to je tako. Neki od ovih, povodom ovog slučaja, bili su napadi na cijelu akademiju. Ja sam pisao odgovore koje nisam mogao objaviti. Znači, napad nije bio na mene, nego na akademiju. Ako isključimo konkretan slučaj, vi često spominjete pitanje znanstvenog nepoštenja. Jel? To je nešto što nije samo vezano. Toga doista danas ima kad je u pitanju poštenje i nepoštenje. A ja ću još se, znate ono poznato, kao ako prepisuješ od jednog autora, to je plagijat, jel tako? Od 2 kompilacija, a od 3 to je znanstveni rad. Pa sad ovo je baš zgodno da vi vidite, da nam vi pojasnite malo. Da, to je veći problem u društvenim znanostima nego u matematici. Kod nas je inače jako puno prepisivanja u ovom smislu, zato što kad imate teorem, rečenica je, obično su sve iste. Tako da je to nije isto. Kod nas je to drukčije. Imate rezultat koji je lako ustanoviti, je li novi, nije novi. Je li 2+3=5 ili nije? Ma da, to nije to, naravno. Ali jednostavno je u matematici to mnogo egzaktnije. I vi točno znate, jedino ako ne znate, događa se kod nas da neko ne zna za neki rezultat, da je neko u Kini u isto vrijeme nešto otkrio ili godinu dana, 2, pa je objavio na kineskom pa niko ne zna, pa i vi nađete to isto. Vjerojatno postoji mogućnost da neko zna kineski pa je nešto članak pa je to isto objavio. I toga vjerojatno ima. Ali to nije tako kao kod ovih društvenih znanosti. Tako da je kod nas to manje je prisutno, tako da, ali kaže, kod nas je više ima, ali kažem, da ne bih govorio, ali događa se to i kod nas i morate vidjeti, ja sam urednik i časopisa, i onda morate biti isto vrlo oprezni da vam se tako nešto ne dogodi, se i kod nas događa, ali to je već na svjetskoj razini, da li će vam neki iz neke druge države poslati nešto što je već poznato i ustanoviti je li to slučajno ili nije, mi stalno dobijamo. Ja dobijem za moj časopis da neko otkriva moje rezultate, koji sam već u knjigama objavio, koji su vani tiskani. Kužite, to je vrlo teško ustanoviti. A ovo kod nas je više sa ovim političarima koji se bave društvenim znanostima, pa oni doslovno, kako sam ja pisao i ove povijesne tekstove, to se onda dosta koristi, pa treba se samo oni malo pomučiti pa prepričati ono što su i citirati to. A kod nas toga nema. Morate točno reći, prije mene taj dokazao to i to, ja ću dokazati sada ovo, moram dati egzaktno točan dokaz i reći zašto je to moje bolje, općenitije, strožije i tako dalje. Tako da kod nas je mnogo čista. Egzaktna je znanost, to je drugčije. U srcu uzgajališta visokotrofejnih grla jelena lopatara i muflona i obitavalištu srna i divljih svinja, u preljepom okružju stoljetnih hrastika, izdiže se novoizgrađeni lovački dom Kunjevci. Pogodan za obiteljske izlete, lovno streljaštvo i komercijalni lov, ovaj luksuzno opremljen mini hotel nudi lovačke i slavonske specijalitete. Dođite i osjetite svim čulima. Gradeksport Vinkovci najveći je proizvođač dekorativnih PVC panela u Hrvatskoj. Naše dekorativne PVC panele pronaći ćete posjetitelji najbližeg proizvođača PVC stolarije u vašem gradu. Uljepšajte svoj dom. Odaberite najbolje iz bogate i raznolike ponude dekorativnih PVC panela. Gradeksport Vinkovci. Mi ništa ne ostavljamo otvoreno. Gospodine Pečariću, evo, dali smo vam prostora da kažemo nešto i u knjizi Rasizam svjetskih moćnika. Dakle, vi sad radite na promociji ove knjige. Kratko, 2 rečenice, pa ćemo mi onda možda o samoj knjizi da ja ne predstavljam. Znači, jedna od tema koju sam ja već godinama se bavim je sud u Hagu. Više knjiga sam posvetio sudu u Hagu i znači ovo je zapravo druga knjiga o Hagu poslije presuda generalima Gotovini i Martiću. Naime, prva knjiga je bilo Rasizam suda u Hagu, a ovo je preciziranje naslova. Zato što sud u Hagu je samo jedna ustanova koja služi onim moćnicima, svjetskim moćnicima. Zašto je rasizam?
To ljude obično muči. Da, nije vjerojatno klasični rasizam. Naravno da nije klasično. I Njemci su bili rasisti prema Rusima. Ja ne znam, mislim da su u Rusiji imaju više plavih ljudi nego Njemci, jel tu su? Pa nisam ih ja, ali to... Šalim se malo. Pa dobro, ja sam, znači, naravno, postoji ta šira definicija rasizma koja se odnosi, na što to odnosi i ovi su oni koji to ne mogu zamjeriti sadržaju onome što ja pišem, onda će se pozivati na ovo, pa se ja malo znam i na ovu temu, ali ja smatram da je sud u Hagu zapravo ono što pripisuje nama. Znači, oni govore o nekom zločinačkoj organizaciji, zločinačkom pothvatu. Ja mislim da je sud u Hagu zločinačka organizacija koja ima zločinački pothvat uperen prema hrvatskom narodu. I ne samo hrvatskom narodu. Hoće li nam sud u Hagu ispisati povijest? Neće nikad. Oni se mogu truditi, ali oni samo pišu povijest sramote međunarodnog prava. Mislite da ćemo spriječiti? Ma dok ovisi od nama. Oni nam ne mogu ispisati. Ovisi mi sami sebi određujemo sudbinu, birajući koga biramo. Sami, to što se oni trude, to je njihova stvar. Od nama će to ovisiti. Ali zašto je sud u Hagu? U čemu je problem? Problem vam je u tome što postoji međunarodno pravo. Ja vam mogu čak i, ako hoćete pročitati, doslovno imam zapisano jedan citat koji je možda zgodan da vam pročitam i da budem precizan, da ne smišljam. Evo ovako. Ratni zločin vam definiraju Ženevska konvencija od 12. kolovoza 1949. protokol 1 i 2. A odredba članka 3 stavak 1 protokola 2 kaže, citiram, ne može se pozivati ni na jednu odredbu ovog protokola da bi se ugrozio suverenitet države ili odgovornost vlade da svim zakonitim sredstvima održava ili ponovno uspostavi zakon i red u državi ili da brani nacionalno jedinstvo i teritorijalni integritet države. Priča u Hagu o zločinačkom pothvatu je igra za malu djecu na koji način se izigra ovaj stavak po kome hrvatska vlast ne može odgovarati zbog uspostavljanja bilo čega što je urađeno u oslobađanju okupiranih područja Hrvatske države, a Ujedinjeni narodi su proglasili da su taj teritorij okupirani područje Hrvatske države. Prema tome, što to kaže? Za njih smo mi još uvijek balkansko pleme, ne priznaju nam državu, imaju jedan rasistički pristup prema hrvatskom narodu u kojem međunarodno pravo se ne odnosi na nas, ne odnosi na našu državu. To je to jedna točka. Druga točka, koliko je to smiješno u toj njihovoj izvedbi, je ta ova priča sa topničkim dnevnicima, sa prekomjernim granatiranjem Knina. Mi smo blizu Vukovara, jel da? Danas se prošetajte Vukovarom i ako ste se kretali Kninom odmah posle oslobađanja, vidjet ćete da je danas Vukovara vjerojatno više razrušen nego što su oni tamo. A mi se često pitamo gdje su ti topnički dnevnici za Vukovar. To je smiješno. Pazi, čemu služe topnički dnevnici? Kad znamo da su međunarodni stručnjaci, evo sad skoro, nedavno su ovi iz Velike Britanije, Kanade, iz Amerike napisali pismo Vijeću sigurnosti gdje su pokazali da je to što je to granatiranje Knina je bila izvedba u kojem nijedna vojska na svijetu tako precizno i dobro ne može uraditi kako je hrvatska vojska. Znači, ti topnički dnevnici, ako postoji, trebali bi samo poslužiti da bi se pohvalila hrvatska vojska, da bi se general Gotovina, kako ja stalno inzistiram u nizu pisama predsjedniku Milanoviću, o kojem hrvatska javnost ne zna, da se general Gotovina predloži za Nobelovu nagradu za mir. A znate zašto? Znate šta je glavni učinak operacije Oluja? Pa pretpostavljam da, s obzirom da sam pratila vaš rad, Bosna, je li tako, Bihać? Znači, Bihać je. Naravno, oni niko ne spominje to. A sud u Hagu u ovoj prvostupanjskoj presudi kaže da su oni na osnovu učinka operacije Oluja zaključili da je to zločinački pothvat. A glavni učinak operacije Oluja je spašavanje muslimana u Bihaću. To je bila zaštićena zona Ujedinjenih naroda. Neposredno prije toga je bio veliki pokolj u Srebrenici, također u zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda, gdje su Srbi izvršili onaj stravični pokolj. Ovdje je bilo mnogo više muslimana, u okruženju je bilo oko 160 do 180 tisuća
ljudi i stravičan pokolj se spremao. I sada i Amerikanci su nedavno otvorili su svoje arhive, objavljeni su u Sarajevu i dokumenti neki u kojim pokazuju kako je hrvatska vojska zapravo spasila te ljude iz toga. I sada šta imate vi? Da se sad oni koji su spasili na 100.000 ljudi su osuđeni u Hagu zbog toga 24 i 18 godina. Vi kažete neće nam Haag pisati povijest. Mi smo već zaboravili na sramotne presude Haške i Vukovarskoj trojici. Ne znam, vlada, bez obzira koje opcije bila kod nas u Hrvatskoj, je upitno što čini za naše generale. Dakle, mi smo očito, ne znam, razumijemo razloge međunarodne zajednice. Znate, ja ne kažem da takva povijest možda neće biti, ali ovisi o nama. Ovisi o nama. Činjenica je, ovih dana je objavljeno, mislim prije nekoliko dana, da je jedan od ovih 11 koji su pisali o ovoj vječnoj, on je američki vojni stručnjak, kažu najbolji pravnik za ratno pravo, i napisao članak u kojem zahtjeva oslobođenje generala Gotovine. Pazite, oni samo gledaju sa tog aspekta interesa vojničke struke. I on se bori jer se on bori za struku, boreći se za Gotovinu i vidi se iz njegovog teksta da se on bori za svoju struku. A mi imamo suprotnu situaciju. Vidjeli ste ovaj članak koji sam ja pročitao koji očito govori da Hrvatska u Hagu rade krivo, da je to zapravo zločin što rade prema Hrvatskoj državi. To svako dijete valjda razumije kad usporedi ovaj članak i ovo što oni rade. A kod nas pravnici to nikad neće, osim Milana Vukovića koji je bio predsjednik Ustavnog suda, nijedan drugi vam neće to spomenuti. Ja mislim, predsjednik Josipović je napisao knjigu o ratnom zločinu, ovog članka nema u njegovoj knjizi. Drugi su vam premijeri, su vam pravnici, tako oni vam neće spominjati. Pravnici, umjesto da inzistiraju na ovome, da se hrvatska znanost, pravna znanost govori o ovome, onda ne bi to mogli oni raditi. Znači, ovisi od nas. Da hrvatska pravna znanost je govorila o ovome i svo vrijeme insistirala, objavljivala članke po svijetu i doma, oni im se ne bi usudili raditi to što radi. Znači, isto je sada, mi biramo vlast koja to radi. Znači, imamo predsjednika koji je napisao knjigu o ratnom zločinu, a zaboravio da postoji ovakav članak koji očito odgovara Hrvatskoj. Znači, za čije interese on pisao tu knjigu? Jer su to hrvatski interesi? Zašto bi hrvatski interesi bili da on ne spomene da nešto što odgovara Hrvatskoj? A mi biramo tu vlast. Znači, onda će nam povijest biti kako mi budemo izabrali vlast koja će onda prihvaćati što sud u Hagu kaže ili neće prihvaćati. U tom smislu ja kažem. Mi ćemo i to. Ako budemo pametni, onda će to biti prava hrvatska povijest. Ako ne budemo pametni, onda smo... Ako budemo pametni, odnosno, ovisno što su to hrvatski interesi. Uzmemo unazad, dakle, ova 2 desetljeća, kad postavljamo to pitanje, dakle, hrvatskog interesa, je li nama doista bio, nakon što smo oslobodili zemlju, jedini hrvatski interes ulazak u Europsku uniju? Nije. Ali očito, ako se sve drugo vezalo uz to, pa i ovo topnički dnevnici, pa znamo sve što je bilo od uhićenja do svega ostaloga, sve je nekako bilo i sva poglavlja koja su se otvarala pa zatvarala su opet ovisila o tome hoćemo li ili ne. Evropska unija je, vidjeli i s ovom pričom oko, znači, mi spašavamo 100 i više tisuća muslimana u Bihaću, oni nas kazne odmah. Drugi dan Oluje, FAR program. Znači, oni nas kaznavaju. Oni su htjeli da, Englezi, Nizozemci i drugi su htjeli pokolj u Bihaću, da se odigra i onda oni da proglase njihove prijatelje Srbe kao pobjednike u ratu. I oni se nama svete zato što njihovi prijatelji i saveznici nisu pobjednici u ratu. I sve ovo je ta osveta u tom smislu. A naš je problem u tome, što kažem, što se mi ne ponašamo kako nam je rečeno da se ponašamo. Hoćete da vam pročitam jedan citat kako je kardinal Kuharić govorio o hrvatskim političarima kako se trebaju ponašati. Recite. Evo, na koristama moje knjige. Super, onda je. Kaže, razgovarajte s velikima s polazišta principa, nikad na koljenima. Principi su oružje. I zato, kad Hrvatska čistih ruku i čiste savjesti nastupi pred svijetom, ona je jaka i pred jakima. Ako hoćete na konkretno Haag, da smo mi njima stalno govorili da smo mi spasili 100.000 ljudi koji su oni trebali štititi. I što god nam oni prigovore, onda se oni moraju braniti.
onda oni moraju dokazivati u čemu je, ako to Hrvatska stalno govori. A šta se kod nas dešava? Kažete, nađete mi neku emisiju u zadnjih 12 godina gdje je uopće govoreno da je Hrvatska vojska spasila Bihać. Ajde, pitajte ljudi.